kāku te mana ki te wakahaere te hui ahure a tūhoi hei te tau 2020 ka whai tēnei i te hui a ngā taraketi o te taunuku kororangi. Te rōpū matua o te hui ahure ki mātātua marae Rotorua. Mane te pūrongo, a Mary McLean. E ono nā tau rātau e tatari ana, engari kua tutuki o rātau wawata. E tani ake i te āhuatanga o tēnei whakahoki a mātou ana i te karaua nei. Te Māori ki te Waimana. E te tani ake i nā te mea ka tahi yoki tētahi ahurei mīharo i tū ki waho o te roho. No te tau iwa te kaumā, iwa i tua i te hui ahurei o pū whakahaere i te ahurei i tēnei taua mātātua ki Rotorua, i te rite rātau kia whakahaere anō i te hui. Heoi, e koa ana rātau, kua riro atu te Māori ki te Waimana kāku. Kei te tautaku wairua, kei te paitaku wairua, taku ngākau e haere ana, e hoki ana tamarau ki e rao tātou o te kāku. Te take he kua roa te kāku e tonu ana i te ahurei. Kua roa i e tonu ana i te ahurei, kia hoki ki roto i e rao tātou, hoi anō, i runga i nā whakatau o te wā, a i e rā wā, te kauitai kia rātou. Te kaumārima mano nā tāna taimata paitea, e nā kai whakarite ka tai mai ki tēnei hui. Ono rau nā kai haka, o nā rōpū haka pakeke tamariki i tū. Ko te tono, i riro tonu mā taku tama, hai kaupapa kōrero mānei te whai kōrero i tanatu. I waiho tapu te rā tono, i mua tonu atu o te whakaekena o te Waimana kāku i te ahurene. Ko tēnei tono ki rau kua roa, te wā o taku pāpā, a rātauna. Hoi anō kāre anō kia mutu nā mahi o te hui ahurei, ka tū anō te hui mō nā taraketi o te ahurei me te taunuku kororani hei te marama o Pipiri e tū mai nei. Mary McLean, Te Kaya.